Hello everyone, mayam pumnamak aigi videos da taram nokchari ado mayam ai hojik se luhongba chatpagi makeup tawba chatli ne buko adu so khoigi ibok ahum dane ado mingo na ibok thokpane video se ai ke dringai da lahodre buko makeup foundation kara thomaga kanda ningchanga lobane ado mayam moi se ke baloire ado aido itom to oibagi video do su lodre buko moi ke bagi video do ai video mu lona lei aduga ke muke ado igam ngamdre buko aduna sasat kere ado moim se loina machi manaw ni adi pupu humgi loina bubok ngakte buko mingaw na bubok thokpane ado sendi ne macha se yam nungsi moi hum keri se masu ke biu haina ado moi hum se sasat kere ga aisu la e buko thinge buko aisu moina chatori bal hong ba se aisu chatoi ne buko ado ge aisu jangna purple la ga yang na lotion leba ado ai lotion bagi video du so ai la hodre kai gino hapuda adi nge buko matam se naw tum bisoi manakta la ine buko ibani punna lotion mina bane adoga mayam akhoi luhongba mafam duga muk chatle chatpaga sumaina mandali mayaida pung kayeina leirame ba ado akhoina yobaga su adum dhaman do change e buko phambagi adune ado si khoina thokpada dhaman change e sida leire dhaman ni masak dum phaja bane ba adoga mayam mausi su lotion baloina phamme bako phamna leirame adoga dhaman do changaga moi sida phamme bako ngaha kujabagi adoga mausu thoe ado moi se cake suka e bako cake kakpagi video duti ai lodi loraga on toramdre bako sigi thodok se video number singna khangam gani ado ne cake su inana kaktana ina khre bako ado ka luhongba su loire mayam ado khoi su yumda halani ado mayam video se side lotion leke bye bye